uyashitswa nakumnikela. Lithi lenkosi bathi uma beqhubeka nge-Pentecost kwafaka isathi kwathi kuThixo asesha abantu kade benikela nakuThixo uyabavizithela manje. Lithi kwehla umoya ongcwele kwatshintsha ilanguage injalo uma sehlile khona izinto ezitshintshayo. Unikele adehle bese sinetshintsha. Isenzo for ibe iphathi yesihlo kodwa babe khona abantu ababeyiselela umnxeba because abantu benxila kudala babakhona bakhona ababeyisela basele bafopho umnxeba but iwayini eyayibakhona kwakuba nenjongo yayinexesha ekhutshwa ngalo yayingakhutshwa ngo-9 engabethanga. Injongo iwayini yayikhupha ngo-9. Now lithi ke izwi lenkosi kuncwadi yezenzo lithi bathi uma behlelwa ngumoya ongcwele abantu ababebukele bathi hayi manaba